Good evening, everyone. Kogi Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ko mayamna MG NREGA haina khangnaba hai bisigi makhada kogi Gram Panchayat ki hai leiriba Manipur gi GP edu India gi ne leiriba Gram Panchayat ki leiriba members sing mayam sina work tawriba kogi sahi amagi natraga na sahi ani gi ahum gi work tawriba mayam se koi masagi NREGA हाइरिबा सिगी वेबसाइट से सिदा लोइनमक इन डिटेल से खोइ जेंगो फंगिको अदो खोइ स्क्रीन दो हजि हजि लाइरिबा सि खोइ वर्क रजिस्टर ने करम पंचायत की खोइ जेंगसि मणिपुर स्टेट ने अदो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट की मनुंग द लेबा पंचायत की ममिंग ना खोइ टॉप चिंगथा हाइना खंगनबको हाइरिबा पंचायत सिगी खोइ सिगी मनुंग द 2020 का 1 दगिना हजिक फाउबा 2023 की जनवरी को जनवरी 2 बाउद को खोगी तौबा थबक्सिंग हाइतारे को से खोइ कमाइना तौबनो को कनो सि येंगमिना सि को खोगी थबक्सि यामना फजना मपुंग फाना तौबा माले को अदु आदिबसिगी इन्फॉर्मेशन से खोइ गवर्नमेंट की लाइरिबा वेबसाइट से सिदा फंगबा ngaktani isa isa na sanga ga jengbasu loini jai ko करम्बा मौंग संग दगे कमायन कदाइद संग दगे हाइबसु अखोइ प्रीवियस वीडियो सिंगदा ताखिबनि को कनागुम्बा आइदि एंट्री अखोइ न कदाइद कर्म पेज ता कमाइ तो संग दगे हाइबसु खंगदेबा लैरगसु WhatsApp ता टेक्स्ट तौबिरो को आइगी WhatsApp नंबर वीडियो सिगी डिस्क्रिप्शन दा जाउजरि को हारिबा WhatsApp नंबर से टेक्स्ट तौबिरो आइदम मतेंग पांगजेके को फर्स्ट जेंगसे ट्री प्लांटेशन एट कैथेन मानबी रोड को बोथ साइड कैथेन मानबी रोड की साइड अनिमक्ता ट्री प्लांटेशन तवे हाइरिको थबक्सी मयाम हौग्रे 2021 सेप्टेम्बर 14 दगी हौरगा 21 सेप्टेम्बर 14 दसम लोइसिंगी को नोम खक्तंगी ट्री प्लांटेशन नि को अदुगा मागी मटेरियल गी करिगी सेंक्शन सोम द लैरेको सिसिम को याम का हेना सिदा खोगी पैसा नो पैसा गी मरम सिदा फोकस तौद्रगसु जॉब से जेंगमिना सिनटा अदाइदि कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का ड्रेन एट NNYA ग्राउंड को लेफ्ट साइड नट्रा होम सुबुद कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का ड्रेन एट NNY को ग्राउंड राइट साइड हन बेसने लेफ्ट साइड नि मथंग से राइट साइड नि को अन्नी मक्त ड्रेन से में अदुगा कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का ड्रेन फ्रॉम के हेमंत टू सोराम मप्पा को हेमंत की मपा दगी होरगा सोराम मपा बाउ सिबाउ से कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का ड्रेन को वार्ड नंबर 2 नि को सिदा सेमिसे खोइ 2022 की मार्च को मार्च सेकेंड दम सेम गरे पुलअप को नोंमुगी थबक ओइबा माले कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का ड्रेन को एट टाइपो ग्राउंड है ऑन द लेफ्ट साइड सिसु सेप्टेम्बर 2021 द सेमबनी को दि मतुंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का ड्रेन फ्रॉम M मनी मपा टू अमुबा मपा वार्ड नंबर 7 को समाइना मसाइगी पक्का ड्रेन से हजिकान से मणिपुर दा याम फजना सेमेको कोई ड्रेनिंग सिस्टम से तगी मतिक कोई रूरल एरिया सिंग सिदा हानदगी यामना बेटर ओरे दुगा हेन हेनसु फजरखिने खले लैरिबो कोई जीपी सिंगसिना हेन हेनसु अफाफा थबक से पुसिल्लागे को मयामगी काननब तौबिबसे कोई जीपी खुदिमक तो थगत फोंदोक सेरी को construction of Paka drain from M Nodia Mapa to N Ibungo ward number 7 ko construction of Paka drain at the Sajal campus ko ado sida lairibo working che work lairibo mayam sigi pura in detail kanagumna khangni gasu direct se click tawraga sangbu yani ko amukhak jing si construction of Paka drain ko from S Ibo Pisak Mapa to S Monau Mapa ko ward number 5 hari se koi 2021 gi that 20 da horoga 20 da sum loisin gare ko si work se khone jing se haire gadi se suppose ai si da click tau jara ke si work detail se du open tau jing si ko so open ngatang tau gisno aduga next the number 11 da paka drain si su ko navake so mapa tu nene mapa aduga 12 subasna retaining wall at Lycon ko Lycon gi wall se retaining tau bogini renovation of drain at the Kongbal Lairak ko
hana lairaba drain du da semjin sajin bagi thabakni ko sisu 2021 da tawba thabakni ko construction of paka drain at M ko Manau Mamang to Chingtha ko Chingya sisu 2021 gi thabakni ko renovation drain at Rambam Lairak ki drain kano se semjin bagi thabakni tawgiba matamna 2021 gi September da tawgibani ko aduga renovation of drain at Khunau Lairak sisu 2021 gi thabakni ko renovation ngakthang pareng lai han mamang na siang semaga thangiba drain sing do koi renovation tawsilakpani ko anai kairakpa kholakpa mayam da sendok sin tawbai thabakni ba marom da hairagadi the drain of renovation of drain at Maibam Lairak ko irrigation canal at Khangembam Lairak irrigation canal ko ko gi lo singugi ising puthopusing gi adugumba kanone canal ni ko haibse 2021 December side suba thabak ni ko dum budget so dum phajai 17 lakhs ni ko budget yam phajana 17 lakhs 18 lakhs ko phajaba yam kanadi thabak yam phajana suba mayam ma kanu yauri na tra irrigation canal ne the Assam Lairak ko 2021 ni 13.3 lakhs ki kanone aduga ko kogi estimate cost ko aduga irrigation channel at Kongbam Lairak haibako Kongbam Lairak to Maibam Lairak sesu 14 lakhs ki hinoni sana mathang khoi jeng thrakse construction of irrigation canal at Maibam Lairak ko adaidi land development at ko Laijing Lampak koi Laijing haiba laigi lampak amada koi kano si semi ko koi land development aidi laimai man han bani khangde daidi laibak thongalaga sembani khangde ko IVR road IVR aidi koi intervillage canonical road ni ko with singling at Hanusing phase 1 ko hai basically phase 1 phase 2 phase 3 ba si work tawi ko yam phajana okay phase 1 phase 2 phase 3 khaidoga haiba work se 2021 October 26 tagi hauraga December 17 side loisin ba ko road connectivity of at Chandra Singh Mapa to Kongbam Lairak taba ko sisu kogi 2022 gi February March ta no tawbani ko March ta subu thabak ni adi matungda IBR ama laire sida intervillage road with signaling at ward number 2 gi manung da ko sisu 2023 gi wangni sida ko ngarang na handang subu da ngai January 7 gi sida 7 numit sida sum subu dum loi singare na tra adu renovation of public pond at Bamon Tomba lokon Bamon Tomba gi lokon sida lairiba ko gi public pond sida renovation tawe se magi estimate ko cost yam chawe ko 12 piba male mai se ko okay aduga renovation of pond at the inamung manak ko inamung manak haba ko inamung manaki man de laiba khogi pond sigi semjin sajin ba sisu dum 9 gi kanoni ko adi cost material renovation tawbada su kano se fajana aidi pukri se khoina fajana semjin na bo hon rak pasida paisa se fajana thadiraga yam fajana semi ko renovation of pond at the inamung makha manak amaleire makha amaleire ko aduga renovation pond ko public pond ko at one number 4 the later public pond sigi renovation tawse 19 lakhs ki cost estimate ni ko aduga magi sida khogi ko cost estimate sida kyam sangi bo khorki ba haiba detail dudi ko sigi page sida koi changaga jengba yai adai di atopa mana ko atopa mana koi kana guma sida yengning ba laidaga su ko direct khogi kano da ward ki members sing natraga pradhan sing da hangaga su dum khangbani mukhona su phaja bajana dum habi bani ko renovation of pond at the imanung ko renovation of pond at the Pachin ko renovation of public pond at top Chingtha near Lai Lampa ko aduga renovation of pond at the imanung lobuk ko okay
Soin tawraga hairiba khogi gram panchayat ka mamingna top Chingtha hairiba sigi 2021 daina 2020 ga 3 hawgalak hubawda khogi sukhiba Thabaksing ne ka hairiba sigi Suriba Thabaksing sida kanagumba khogi se suppose sidagi lairiba renovation of public pond ka haisigi magi ward number 4 gi public pond sengap khibagi kano se khona detail se jenga su sida click tawbiyo sida click tawro matungda magi page to gi detail do open tawrakani ka kigam aigi sigi internet ki issue se kitang lairagadi pon kano tawta bai ka hojik se moi service not available haire ka service not available ado koi kayu matamda service se phangdaba yawi moi gi server se down tawba khoppa dum lai ka adu hari base hojik sida khona phangdraga su ka evening then ko khoi numidangi matam natraga khoi early morning ka first morning gumba da khoi se phangbri yeng biu ka chidum phangani ka ngasai khoi previous ki video sing da hairiba kanu sing se khoi loina jengi ka adu khoi video episode number ka 3 top Chingtha gi maram da khoi jengba kanu se si swaide loisin jarage